Ayi namuhla guys ngivuke bhayafruh ngathi yazini ake ngofuna umsebenzi cause ngiyabona lento yama-vlog ayinamali. Lana bese sengisendleleni ngiwalka ngibuya khona kuyohlangabezana nabo Job awukho umsebenzi noJob. Mangithi xa yes sis nayo itruck ephethe injabulo yabantu baselokishini. Isikhathi lesi itruck yakhona ibhala ukuthi regret nothing mara lo muntu obhalele itruck uyazi ukuthi sisola kangakanani the following day ekuseni mase siphethwe ibhabhalaza. Nayo wena ama-traffic lapha kaJefferson abhizi adla amakoti and abanayo imali yecoke and sonke siyazi ngisho guys ukuthi boyithola lapha imali yecoke ngiyadlala. Fast bese sengifikile lapha ekithi ngasho ngene egate lasekithi la kaNokusho. uNokusho means luxury and luxury means expensive. Le gate leli mangabe intombazane eziphethe kahle lingakulobolekini baze basibuyisele ne-change. Hayi khona mara guys iPitbull yangidisappointa ngivula igate ngaze ngayofika emnyango loko dololo next ukuvela. Kusho kona ukuthi if bengisigebengu bengongena ngizitshontshe zonke pfu inkukhu zakamagogo. Ngcono umuntu azifuyele ikati shem because the Pitbull leli useless at least ikati lizoqosha amagundwane. Nayo ke guys advantage yokungabi nomama khona ukulalisa izitsha ezinkini kungabi nomuntu oyi-1 okurasela akakuthembise nokufokofisa kahle. Yabo kuba umagogo bekasaphila bengeke uzoyenzeka umhlolo nje yes sizitsha zilale ezingakavaso ngasala ngathi yazi nathi ngilayita igedlela lapho for ukuthi ngiyozwasha fast angaze angibhokele phela. I wonder idlozi eliyofika lizokuphanisha ukuthi ulalisa izitsha ezinkini zingagezwa liyofika liyenzini. I am sure liyofika lapha likuphuphise uphuza amanzi ogeza izitsha alele. Yes uyawazi ukuthi anuka kabi kanjani. Uthi moqedwe waphuza lapha emaphupheni lamanzi uvela usetshenzwe isiso fucked up kyar ugijima uthi yohuta and then yazi ke once wangaphupha ushaya number 2 ushaya number 1 hayi usuke umshare. Yilo kuphela iphupho elifezeka immediately lana emhlabeni. Thise mangiqeda ukudlula lapha ngathi hey ati ngishaya izpraise no kamnani ngabuya ngakhumbula ukuthi no man sesikwenye isizini manje. Yo guys izimpukane ezibuyile and ziya irritate yong. Yes sizolobe ezigcwelelana ekamereni ngaze ngayothenga idumo emandiyeni. I wonder ukuthi le dumo leni izezibulala cause hey niyawazi amadumo abo my friend thola uziyenzele ngale muva ngama acid nani. Fast bese sengiqedile ukudlula lapha ngathi yazi nathi ngingenele lezitsha msinyazana cause nginekhambe liphuthumayo. Hayi khona mara guys lento lekwasha izitsha iyajova yong jo mina enhle kusengiqaba ngokuthenga ama-take away especially njengoba ngiyi-1 so navela ke khowaziko lana abathengisa khona amabhodo e-take away nayo maqeda ukupheka ngalolu futhelele phela lana bese sengicedile ukwasha izitsha ngisho ukuthi yabona manje ngifuna urelax angingasho ngidonsa amanzi lapha ezinkini ukuthi aphumele ngaphandle mangithi hla yes ngikhohle ukwasha ibhodo. Yabona sekumele ngiliphuthume fast lapha ngathi yazi nathi ngithathele isikhokho ngibambe iPitbull ngebreakfast yesikhokho namuhla kahle ngiyaliphanisha ngisho ngithize mangingena zakhe likhonkhotha zakhe lenze next. Nazi nezinkukhu zakamagogo lapha nazo zilambile ziyahala ngidathi ngizithelele kancane ama-twins amashasha kahle kusima-twins lawa lamantswele lawa guys bewayi-10. First day bewayi-10 second day wavuka i-8 ngathi ayikhona kahle kuyenzakalani ngalamantswele kanti we ngisathi ngisababazi ukuthi amantswele sewayi-8 the third day amantswele avuka sewayi-6. Yes shuta hamba ngathuthu netlana ngiqala khona ngithi le ndaba ngiyifakela ibuko nawo amantswele sewasele sewayi-2 mina lamagundwana walamalanga lawa ngazi ukuthi anjani shem. Yes I'm sure kusimagundwana lezi zinto lezi abantu zithunyelwe vele ukuthi zizodestroy lezi nkukhu zabo. Fast bese sengicedile ukwasha ibhodo lapha ngathi athi ngilibeke liphopha mangithi hlala naphasi yarekujabulisa ngapha sengikhathele ngiyavela lapha ngithi mara yazini athi ngenza iplan fast ngavele ngathi yazini athi ngithambisa umobho fast lapha mangiceda ngihasha idomestos ukuthi vele kube nale smell lesi ukuthi clean wala nendlini angasho ngilingena i-tiles ngomobho lapha within 3 minutes bese sekuclean ngathi yes siclean omunye noma khwitsho onzima kumbi. Ngiyazi kuma-comments abantu bongijaja ukuthi nye we don't do that mara ngiyazi akusimngiyi-1 oyenza lento le nanoma abanye bazophika. Before ngikhohlwa guys ngicela ukuthi umuntu owazi i-chef strong for amagundwana angirecommendele yona nanoma kungaba lezi thiyo lezi elenza ukuthi le gundwana lingene phakathi bese lingakhona ukuphuma ngiyacela abantu benkosi ngisizeni ngikhathele la magundwana lawa de strong ngakhona ngiyothi ngelinye ilanga mangena ngale mkhukhwini ngiyolanda ibhayisikile ngithola ayadlela amatayeri ihlezi phansi ipontshini futhi leyakamshana yona i-west cause inale tayera leli lespontshi niyawazi mos lamabhayisikile wabantwana ukuthi ivilo lakhona linjani olvithiza veke lelo. Ayi lana vele bese sengisendleleni idla phansi ibhayisikile mfana kahle ngipracticele ukuyale esekhunda ngayo. I'm sure bese senibonile mos ukuthi i-full lineup iphumile from ngezi-26 September until ngezi-28 September. Ngezi-26 September i-comedy show sehlisa i-stress thina singanabazali nabanyiswa umjolo nje zonke inkinga ziyalapheka ngalelo langa. Phela guys i-comedy show kahle mangade uyibhekisisa is therapy uvela ukhohlwe ngayizo zonke izinkinga zakho obhekene nazo emhlabeni. Ayi nabo bomageza lana badrive isimanyika inyoso cishe bangijayise nangomunye uyavela ngejeda yes imali yeref ngikhuthileke namuhla khona yabona vele kube le bhayisikile hambe ingabringi ngama-ABS yes le jetha leli bengiyolingena kubhamuka ama-airbag fast bese sengifikile lapha emountain yabona guys ukuthi ama-ABS ayasebenza if uyangegana le gate leli bengiyolingena. Ayi mangifika lapha ngithola usithole uhlezi phezu kwecamping
bingitshena ngathi uphethe istress somjolo. Eyi yabona lana namuhla ngifike ngetiming e-right ngithe ngiqeda ukufika nokufika lapha abatendoda thina besithi siyaphuma siyothenga ukudla thatha le bhayisikili yakho uyifake lapha ekamereni shaye around fast ngathi that's right dankon khuluma endodeni-ke lapho eplus kade ngagcina ukudla umratho yes siyabona umshana nosisami ngibakhumbula amaziza la at least babakhona ngiyazi ngidla a nice home cooked meal manje ntsho ngifile ama-take away fast bese sesisendleleni lapha ama ngithi tla nali ibhodi le-boost loans lapha ekhawash kusho kona ukuthi uma lapha ekhawash bakusiza nokuthi uthathe i-loan and yes guys it's simple kanjani ukuyenza i-loan lapha ka-boost loan just go to www.boostloans.co.za ama-steps wakhona lula nje uma ngabe uyayazi english esikolweni bowulalela uyayithola i-loan yakho within 24 hours fast bese sesifikile lapha eMakhobas fast food ngiyabona mos bagwaleke isindrebele kutsho kona ukuthi awudle nawe ungabhadeli kosi ngiyadlala guys sike sa-order plate le mix mina ngithize ngifuna amathambo mali mama wathi ufuna isibindi sithole wathi ufuna umrhodu ayi lana vele bese sesibhizi-ke sesiqalile siyadlaka hayi mani usithole ngisolile ukuthi no mani umuntu lo ngathi kune-stress nyane simphetheyo thina siyadla umuntu ubhizi upress ifoni heyi Jolo ubone wanyiwa hathi utsekele kasiwona thina sicabanga ukuthi uyahlanya uthize lethi usithola makathomati uyadla hayi wachitha ipelepele lonke phansi siyazibuza-ke ukuthi njengoba le pelepele lilalichithile lalala sona uyelidobha kanjani cause makadobha le nto lepelepele lonke shothi liphelela phansi manje khohlwani-ke usithole amadodana amachinga-ke uvele wathi no gents relaxani abangibizi J for Johnson mahala angisingisithole masangana for mahala mina le nto le ngiyayenza uvele wathi 1 2 3 hayi pelepele bese seliphakathi kwesikhaftini ukuthi njani nama ngazi hayi no lena i-PhD angazi in what but i-PhD bangithi xa nazi nezinkukhu zakamagogo zikhona lana yes and lana abathengisa i-hardbody chicken kusho kona ukuthi uma ufuna i-hardbody chicken bayigijimisa khona lana ejardini bayihlabe Bantwana baseTukulu. Tume ngani Tukulu? Tume ngojaivo. Jaivani ngbo. Yana tentu. Amapasi. Oh, ngizonifaka ke ne. La nonke la. Ngiyahamba ngoba jive. Yenzana amagumba ngoba yona nonke ngayazi. Tu hamba yenza igumba le, hamba yenza igumba. Yenzani phela? Hayi, sengiqedile nya. Ay. Hayi, deshaye. Ya nang mina vele guys. Ngiyabona mshana nginamahloni yabo. Mara buqeda ukusho manje phela. Yeah, fast vele ngihlangana nomuntu ngamshana lapha hamba ngebhayisikili shaye ne impahla zakashebe inkinti Nike. Right one mshana. Ora shoja. We exercise